Matipyat! Nakasaganan ti balon mo, lakay. Day talamang bagkatan ti aramidam. Naimas kadimot lang ti panangilutom iti balon ko. Lakay, naimas talaga magustuam. Lakay. Isaga ng marudin ti armusar ko, tamangan ako. Lakay, addan ijay lamisaan ti kanam, lakay. Nasayat? Agdigos ka kaday, lakay. Isaganak ti balon mo, lakay. Buisit ka? Hoy! Sardangan nakman na awagan iti lakay? Ha? Kwa, lakay. Tidang nga taulitin namanan. Amom, Anita, ha? Jak kayatin nga awagan nak iti lakay! Ni mamalin! Jak kayat nga ibagadag iti gagayam ko asikat ti asawa! Lakay. Na! Hitaman day talangam! Nagadayo iti langak! Nakangis-ngisit ka! Sagat kulot pa! Kin-kin kiday tabuok mo! Nagalas ka! Ha? Apay ti kunam! Bagay mo day tabuok mo ngayon pakulot mo, ha? Mong ibabayan! Kwa, bayam tay nakto ipaunat, lakay. Gastos lang ti amam! Kwa, lakay. Hoy! Kunakmat adinak awag-awagan iti lakay! Sige! Isagana mong ti kanan! Lakay. Oh, ayun ngay pare Franco. Agitan tanto intun malamapan makijanda, ha? Saan pare? Ada pa na? Sa anak nga agawid ita ije balay mi. Ni, kat pagawidan may. Hindi, ayan ni Sharon. May ije pagawida. Pare, agbabae ka manan. Kastal tibiyag. Padasan dagiti saan pa na padasan iti biyag? Mistake pare. Madi ati kasta. Adda nga rot asawon. Apay lang agsapol ka nga iti sabali. Tagari ka dilat, pare. Ituloy mo kit din dararamidan. Sige pare, ngayon na eh. Kaya't ka lang nga palagiban. Di ka gay ayam iti apoy, taamangan numauram ka. Oh, nagkatumat tanday taginatgatang mo, darling. Siyempre, darling. Nakitsinda ako. Sige, darling. Si kangarodan ti mangiluto. Gaputa na bambanugak, darling. Amo matan ti trabaho. Puyat. Ngam saan nakasumbrak ita. Gaputa amo nga daka, darling. Darling. Iso anak kitsinda ako. Taamo ka saan ka nagtrabaho ita, taadaan. Sige. Ika nga ro din agluto, darling. Takayat ko, masahyan nakto inton maturog ta. Siyempre, darling. Sige, agluto ak nga ro din. Tapno masapat nga agidda. Anyamot ton. Alas 10 iti rabi Ngumawan pa'y ni Franco. Anyamot ton. Tunggal agsweldo iti trabaho na. Saan nga agawid? Apay ngay. Sa dino ti kanayon na pag-awidan tunggal agsweldo. Isuksuk at nagsamot ni Franco. Lumabasak tayo. Da kayo matgayam day tatatana. Nagsangsangit ka, Anita. Untata. Apay ngay. Saan pa'y ngamin anagawid nila kay ka? No kasta sweldo na, saanan nga agawid? Ay pagaw-awitan na ngay. Ay, tsaka mo, tata. Ay, awanan, tata. Isugsukat na ko nila kay ikaw. Ay, kasi akbat. Ay, kasalungin. Nila kay sukat nila kayo. Nagalas ka ba?
Nagnisik ka lang aruday. Kas lagi ka pa yagdigdigos. Agdigdigos akmot na. Kano da ito'y kinangisit kaw. Talaga akastoy kaw. Kaputa foreigner ti tatang kaw. Ay, sa bagay Ay, agpapintas ka namin Tapno di nakaisuksukat nila kay Mao. Nako. Ay, narabianak mata na naggapo iji balay ni Pari Mario. Sige. Mapana ko, Nanita. Sige, tata. Palawan naklatan dito eh. Tay papas ko ti agsangit. Naapay namin nga inasawam ti asawam alaad. Napilita na klang, darling. Gaputa dagiti dadakkel ko iti kalikagom nga asawak ni Anita. Gaputa foreigner ti amana. Ipagarupdan wado ti kwartana. Gahayam, padakmot ama mirmiraot. Kasta? Katsak man. Intulok kulatan na nagkalaysakan eh. Ayam, nagbabawiak ita. Gapo ka di dadag, iti biyag mo. Darling, iso adimon kaya ti asawang. Wen, darling. Pudno day ta. Ay na, nakapimpintas ka talaga, darling. Kisman. Ay na, nagmayat. Nagmayat talaga. Nang runa no itad mo amin kanyak ti sweldo. San mo't darling? Mangibati ka mata, iti igatang ko iti balbalunag. Diyak makatrabaho, ano awan si dak abalunag. Oh, sige. Tapno di mo mat ko naan. Mangibati ak iti 500 pesos. Narigat mat no bukodak, darling. Ay, katuan mo't darling. Abayan, taumayak tumanan into nagsweldo Laim bata si Marong karkat ito'y balay, Anita. Una na, awan pagpletek. Iso nga imutang ak iti kaaruba may. Aya, God, kumusta ti asawam? Ay, nana! Tunggal ang sweldo ni Franco, kat saan nga agawid iti balay may. Damag ka nga da babae na apagaw-awidan na tunggal sweldo na. Anya? Nagalason? Diyak kayatan ti agawid di balay may nanang. Ay ayatak ni Franco. Ngam diyak kayatan ti masaksaktan. No kasta na rod. Saan kan nga agawid pa iti balayo? Dito ikan balay nga agnaed. Iti kasta. Datanto ti mapan mangirwar ijay bangko iti kwarta nga ipaw iti amam. Ha? Amak? Wen, Anita. Malagip na tamot laangan ti amam. Kat paukitan na takanon iti kwarta iti binulan. Nagsaya atan, nanang. Nagsaya atan. Okay. Iribanta to'y buhok mo. Ay! Anya mo tanda to'y buhok mo. Nagsisikil. Kasla still bar. Sige, Oh? aramidam ti ammom tapno pumintasak. Agbayad ha. Ay! Siones. Okray. Kasla sana masagay sa iti buhok mo. Kasla map. Di kan sabat kami nagsagsagay sa loka. Ay, Amom sister, oray may sa ka na misis, or no sa mati bagbagim. Happy ka. happy? Yes, anes. Ngamin, saan na kanto nga isukat ti asawam? Ha? Ala, agtugaw kan girl. Tapno saan ka amaktangan? Ito agsanggir ka. Irugitan nga iriban ti buhok mo. Ken urnusak matan ti kiday mo. Nakapuspos ko.
Napintasak kadimot lang, nanang. Ay, wen anak ko. Pimintas ka. Nga uray nangisit ka. Tanya ngay ngarod kat imala ka iti amam. Uray napintasan ti langak. Jak kayaten ti agawid ijay balay, nanang. Mapanak ijay ita, tainak alaon dagiti gamit ko. Awan anak ko. Sikat ti makaam mo. Agyanak latan dito'y balay, nanang. Adaywa ko ni Franco. Kastamat kan tilangam, Anita. Apay, adda kwartam a pinagpapintas mo? Tapno ammom, impaw itan nakti amak. Kaya, Amok nga da babaem, iso apanawan kan, kat saan kan asoblian pay. ha? Umay ko lang alaan dagiti amin ako kwak dito'y balay mo. Sige, man tayo. Alauna tayo, ah. Alauna. Okay, Sige, man tayo, tulog mo latan, napanawan na kati asawam. Una. Saan ba't nga isuti ay ayata? Uwin ang asawa mo. Among pare, uray kas dyan ni bakit mo, taasawam lata. Nasimpat matkat ni bakit mo. Ay, kat no kayat mo akat ingkasurutan ta asawa mo. Anyo! Ano ko? Ano ko? Papi, nagdano ka ngay! Talagang awan, panunot mo niya. Tibibig ko. Ibagbagak tinasayat, para kan ka. Tadya kayat ang madadal ti estado yu iti asawam. Takumpari ka lakat nga rod. Hangam, nagasam, dito apa nagsungsungbat mo. Manakib yang kalaunay. Sige, manipod ita, awanan ti mangag mo kanya. Ken no adda parikot mo, ha? Jak kayat nga asit ganak. Mawatam! Talaga mo ta saan? Panawan ka man langan. Di ka kayat akasangwa mangan. Di saan lang? Adamot balon ko ka na. Anya kumaitan o di na kaya takasangwa mangan? Mga nakasisya ka. Anay kong tibibig ko. Agyaman ng tanda ka man yan, Franco. Kasapulak ti kwarta. Wen, darling, nagswildo ako. Dakulag at di kasapulak, darling. Sa nga pula aribo a pisos. Wah, Tulungan na ko, ma. Umutang ka no kasapulan. Tatalaga ang kasapulak ti kwarta. Awan pagbayad ko diti pag-abanga. Sana bali, darling. Tadi di kami nga agaw-awit. Iso atulungan ako, ma. Please, darling. Sige, sige. Inak umutang iti sa nga pulo aribo a pisos. Anya? Sa nga pulo aribo a pisos? Pangusaran, pare. Kung aming nardo. Masakit ni Anita nga sawak. Impan ni nanang iti ospital. Kaya't kasapulak tidak kalagatad. Aya. Pare. Intun malum ati panangitid ko. Tainak pa'y mangiruwar ijay bangko. Kuyugan ka ni ijay bangko, pare. Tatalaga kasapulak unay ti kwarta. Sige nga rod. Itamot lang. Mapantan ijay bangko. Amangan mo't no. Talaga kasapulan ni Anita nga asawam ti igatang na iti agas na. Ay, talaga kasapulan na, pare. O sige. Mapanta nga rod ijay bangko, pare. Sarong, darling. 20 kwarta. Oh, agyaman ak Franco. Agyaman ak unay, darling. Adamot lang ibayad ko iti abang ka. Katwa na. Angon gaan, darling. Nukayat mo. Agdan natin yung balay ko. Imbag iti, tasan tang agabang. Saan ang mabaling, darling? Amumat, parabi iti trabaho. Kat adayo, iti balayo. Marikatan ak langit din. Sa bagay. O sige, dito'y talatan. Sige. Wen kayam. Nagsweldo ka indun bigat. Makitsenda ka, ha? Gumatang ka iti agkakaimas asidaan. Ay, katuhan, darling. Basta si ka. Anay ko. Papay. Jack baton. Makais mo.
Nagsakitan. Apay ngayon. Ikaw. Apay ngay. Ang damot nanakan dara rumwar. Apay ngay. Pumanaw kan dito ayan ko. Awan pa kairan, no, dakan ka. Padoktor na kumamot nga, darling. Darling, taropam. Ha? Di nakdardarlingan, no, awan kwarta mayawat mo, ha? Ala, ang talaw kan. Ala, amin akaws mo. Tapumanaw kan. Di kan ka sa pulan. Ha? Ang darling. Ha? Saan kan akayat? Dahito sakit mo, mister. Kaya't naalam iti babae. Doktor. Dahitang tumat ngamin. Siguro naasam ka iti check sa niya. Naimbag kumamat, no, dahitay awan sakit na. Kuha, doktor. Ada ka din asawam, mister. Ada, doktor. Ada babae mo, no, chicks mo. Uwan, doktor. Kasimat ni misis mo, no, akaram iti sakit mo. Sana bala, resitahan ka iti tumaram, ha? Antibiotic, and dumapay. Nakatumarak man yan iti agas ko. Ay na, gapu iti dito yung sakit ko. Dakmutan nakatrabaho. Sapay agsingsingir matan ni pari nardaw. Itinautang ko asa nga 10,000 pesos. Buisit day di asa aron. Isu tinakalaak iti sakit ko. Apingat na ka pare. Bayan di. Umaya kakid daw iti pamakawan. Pakawanin na ka. Gaputa bastos idi ti pan nakisaritakan ka. Awan day jayan pare. Gusto ti ko na midi. At iagay ayam iti apoy. Kat amangan numauram. Kasta ti napasama kanya. Gapo iti panagay ayam ko iti apoy. Nauramak. Kinapugno na pare. Agtumtumarak itan iti agas. Gapo ta nakaalak iti sakit. Anya? Ay sus. Daitan ta ibagbagakken ka pare. Kasano ngay? Awanin, pare. Jakon ulitan pa. Naimbag pa ni Anita nga asawa. Tanadalos a babae. Ala, ingka agpakawan iti asawam. Kat urnusam ti pamilyam. Uwan pare, kasta ti arabida. Awanan ni Anita Franco. Napanan iti abroad. Idi kalman laeng ti flight na. Inala ni tatang na iti abroad. Apay ngay nanang. Di manaw mo ten. Takayat nakaalipatan. Sana panan iti abroad. Ay, sana nanang. Ibagayong agbababawi akon. Uwan, talagang agbababawi akon. Alaan na kuman ni Anita iti abroad. Tagkadwa kami matlaeng. Agbababae kamot ngamin. Saan nanang? Saan akong agbabae? Agbabawi akong. Diyan kayatan ti mauram. Saan akong agayayam pa iti apoy? Saan nanang? Anita. Apay ngay Anita. Nag-abroad ka matan. Awanan na. Pinanawan na kan ti asawam. Talanggong kamot ngamin dita. Kadyak ambaw, no kayat nakapay asublian. Ay, pangasyo nanang. Ibagayo kini Anita asublian na. Agbababawi ako ni timatingay nararamit ko. Ditan gagayam tinaggipusan ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagay ayam iti apoy taamangan numauram ka. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibyan! To all the girls I loved before, who troubles
and out my door. Ay nabartag ka si Mang Pat Norton? Na. Ha? Anyan, tikas talangam? Ay, sus! Agtukulang tatangad mo! Sino ka nga agong unget? Ha? Na, ay nabambanugak ang nagdaldalos dito'y balay. Idinto tasi ka, napan ka nagbartak? Naimbag kuma, no inaywanam dagiti anak mo! Ha? Miss, di ka man basawang tanagalas tarupam. Agure ka? Sika ka din Carlota nga asawak? Ha? Ewan! Saan matasi ka? Tamo man niya? Nagalas tirupa ti asawak. Agam sika? Napintas mat. Weno, gapungat ta nabarte ka. Isuan napintas ti panangkitaken ka. Di na ko man soronan, Norton! Na, amunak pa yung gayam. Ay, talaga may bladakan kalaklakayan. Ha? Imbes nga awan trabahom ita, katulungan na kuma dito'y balay, ngabnapan ka matan nagbartak! Ugasam animbag dagita plato nenet. Diyak kayat anak aman mantika dagiti inawam. Nalawag! Nanang. Saan akasta ti aginaw? Sabunang anaimbag tapno maikat ti mantika na! Mawatam! Ha! Ha! Nanang. Oy! Apay man na nadangdang tanak mo, ah? Ay, nagalasan ti ugalim. Isurum iti husto san mo adangran. Hay! Sika, Bartak! Di ka man makibiyang! Sorsorwak ninirit itinasaya at trabaho! Tapno saan to nga umalakan ka sa daot! Ay, unay kan bakit? Para na minsan la na bartekak. Gaputa birthday dyan na panak. Ngam ko namot lang dagdak launay tinagbasulak. Ay, buisit ka! Ala, ingka nagtrabaho! Tapno isupay ti masweldom! Baka umamat ang iwat mo. Kasladyak maanusanen. Unay lakit din ni Carlota aya. Kainal daw lakit din nga agong unget. Day talang iwat na timang mangeg tayaw akaaruba na. Isumot ti kinatao na ah. No siyak, ay kat mabainak ah. Mabainak iti kaaruba. Una, tasaan ka nga rod akaskan ko na. Amum ti agbaing. Idinto ta ni Carlota, kat awan babain na. No apay nga dadag iti kakasta at tao. Awan pa nagbainda iti padada at tao. Kastala ti biyag ah. Tasaan mo't nga amin, kat amo na ti agbain. Saan nga agpapada ti tao? Inaldaw nga agpukpukaw ni Carlota nga agong unget. Kasla loud speaker. Oh, aday tatibalon mo ang mapan agtrabaho. Nakasaganan. Agawid ka dagos ha. Di ka agpakarabi eh. Diyak kaya't adumagas ka manan ang mapan agin inom dita. Wen bakit? Hindi kagdanag. Agawid ako masapa. Gaputa sweldok ita. Ha? Ay na, wen gaya man niya. Sabado ita, agsweldo kayo. Lakay, sabaten kanto ata inak makityenda. Una, bakit? Talay misa mi dimbagak nagsweldo ka. Ay, Norton, kaya't ko kumamot ti gumatang iti sandal ko, lakay. Ngamin nadadaal matantay kakaisuna a sandal ko. Ay, kato na. Gumatang ka. Gumatangak pa'y iti uray may salang a pantalon ko. Gaputa awanan, pasig mo't adaan, dagiti pantalon ko. Sige, bakit? Gumatang ka lang. Tinaskan. Gumatang kay tibagas kan si daan tayo, ah. Ala nga ro din lakay. Agawa amon, tadi ka maladaw iti trabahom. Tibalon mo. Ikabil kon itibag mo, Sala na saya, tipan nakilangin na. Amo na nga dasweldo. Alalakay, agawa amon ti agkape. Isagana kon ti digos mo, taagdigos kan. Tapno di ka maladaw.
Oh, Carlota, nakapulos ka ah. Sa dino di papa na. Inaksabten nila kay ko. Tala ti sweldo na. Inak makitsenda. Ah, isumat lagayam nakaragragsak ka. Tagswildon nila kay mo. Wala. O sige labsan kan dito istor ni Nana Kantra. Naa? Ay, na yan ni Carlota. Sala na ragsak no agsweldo nila kay na. Ay, kasta aya. Wala na. Kasta talaga tinabayagan na napaliiw ko kunkwana. Ta siyempre, agin na si Degla ti balay may. Ay, inaldaw nga aglalaaw. Kanayon nga agong-ungot. Ay, maditi kasta. Saan na naragsak ti pamilya no kasta? Nana. Apay, kanayon da ka dingagap apa kanila kay na. Jakman am mo nana. Ngam, kanayon nga min nga inaldaw nga aglalaaw ni Carlota. Ay, adto yun ti sabon na gatgatangam. Ignacia. At to'y matibayad ko nana. Ay, O sige, tainak pa aglaba nana. Ala, mangan kayo naimbag ubing. Naimas ti si daan tayo ita. Wananang? Oh, kad si kangay lakay. Di ka matanag ko ti dita. Mangan ka matan agbusog kayo. Ta naimas ti si daan tayo ita. Wan bakit? Sige, mahan tayo. Ay, among bakit? Nukasta ka kumakanayon. Naragsak ka. May mayat ko ma. Anya? Alakit dit, mangan tayon. Dahil tumat. Tasa ka lang naragsak. No at ang kwartak. Oh, anak ko! Agbusog kayo! Lang. Saan ka agbartag pare? Basit latino mat. Wan pare, amok day ta. Narigatan. Jacket nga agapa kami manen kini bakit ko. Ay, makaumat ti panagniw-ngiwat na. Laaw dito'y, laaw ijay. Ay, makapasuron. Aganos ka? Taiso ti asawa, pare. Hawan pare, agan anusak nga rod. Hanggang, ay na, amangan no matibab ko no jak tumakaanos. Kastala ti biyag, pare. At dadagiti sana pagkikinawatan ti agasawa. Saan mo adangdang na, tamadi. Bagpagamlat ta. Kasano nga bagbagak, katawan mat denggan nang ibagak. Katno day tayo saan napudot ti ulo na Baybayaklatan. Kasarita mo pare. Tamadi mo ta kanayon nga gungungot ni bakat mo. Saan anaragsak ti pamilya yun no kasta. Tay kunada nga rod iti pagsasao. Naragsak ti pamilya. No agkinkinawatan dagiti agasawa. Ay. Iso pare, isurom ni bakat mo Kitaan na kami kanig na siya. Pulos adi kam agapa, uno agbinbinog kao. Ngamin, kanayon kami ngagkinkinawatan. Pare Martin. Iso padasa man nakasarita ti asawan pare. Sige. Kasarita. Barang denggan na. Nakainom ka nagawit. Unay daytan, Norton? Saan matadakas Saanak matanabartak? Ay, oray man. Imbes nga agawid ka masapa, at si kati agluto, gaputan na bambanogak naglaba. Hala, tagpalasak pa Ay, buwisit kit giti kastoy abyag. Nabambanogak lang arudan naglablaba. Siyak pa'y lang tagluto. Ay, agluto kayo iti ka ninyo. No kaya duti bagaan. Buwisit kayo. Dagita agamit nyo. Agkaywa. Nanang, apay nga niya yung paladaw mo matantibag mi. Imbasak mo matantibag mi, nanang. Da kayo adwa. Sakit kayo ti ulo. Sige, isimpayo dagiti gamit nyo. Nakuwarwa. Bakit? Adakon! Ay na. Da kagaya mo lakay. Hindi, nakitsinda kagayam. Wen, bakit? Na, mayat man ti ugalim, Carlota. Ha? Itay, kastaunay ti ungat mo anadanon ko. Ita, nakita masimbang po itak. Nga dabit-bit ko.
Kalat, aring magsaka. Ay, wan, alakay. Naragsakak at alaga tadaman ng sweldom. Anya? Alam mo to yung tasweldom lakay. Yawat mon adagos kanyak. Muto yun. Nurton lakay. Sakbay ang maturog ta. Kaya't ko ayawat mo pa'y kanyak ti sweldom Wen, dahito igam ko bakit? 2,500 tinatday ti sweldok italawas. Tanakitsindak pa isakbay ang nag-awida. Alamod to yung arudon Saan ko ba'y ayawat kin ka bakit? Tagayat ko ngagsarita tapay nga umuna. Ha? Anya ti pagsaritaan ka? Kasanumad ngamin. Diyak kaya ti ugalim. Saka lang naragsak, no da makita makwarta. Anya? Namom ang nagsweldo akon, kastaw na aragsak mo. Kat nasaya at pa'y ti panakilangan mo kada kami a pamilyang. Ang aminto na ibusan ti sweldok, nakauyuyong ka. Ha? Ay nagadukit din nga mo, Maya. Mudtoykit din day ta sweldom. Bakit? Ibagbagak lang ti pagsayaatan ko mati pamilya ta. Tapno kumamot na ragsak tayo, Baliwamot at ikas nga ugalim. Aglao-lao ka pa'y. Sakit ay, saan? Nagadukit nga mo man! Oh, dahil ka sweldok! Apay nga impamalmal mamatin kanyak tigam mo ako ta. No di ka ba'y lagbalbaliw? Talawan kan! Aniya. Impamamal na kan ka, ti sweldo na. Wantatang nagalas ti ugali na. Apay ngay naramid na tekasta. Alalag ti sweldo na. Ngam nagadupay lang ay bagbagana. Idi kon impamamal na mo't ng tigam na kwarta. Nainsulto ako na itatang. Agsina kami laangan. Katagawid kami dito'y kadagiti anak ko. Agnaot kami dito'y. Nasaktanak iti hustoy ti kasi nga inaramid na tatang. Tatang, agsaw kayo mata. Napauli kayo matan. Pampanunutek. Asjay, tinaramid nila kay Baw. Nalabit ka dahil naramid mo, Amadia. Sa abok mo naramid nila kay Mau. Anya, kasla iso pa yun ti kanunungan niyo. Pantay tayo ito na yaw. Takasarita kay Edward. Tanangag ko ti benag ti tunggal may sa kada kayo. Kastoy ti makunan. Rumbeng nga kinaawatan kayo akanayon. Tamadi ti kanayon nga apa. Malas iti biyagday ta. Laglagi po nyo tayo pagsasao ako na. Naragsak ti pamilya, no akin kinaawatan dagiti agasawa. Tatang. Tatang, maawatak day ta. Sika, Carlota. Agbalbaliw kan. Tasika ti puon ti diyo pakin kinaawatan. Ti ka aguy-uyong kadagiti anak mau. Ipariknam kit di ti pamatag ti may sangay na. Iti kasta, naragsak da. Kahit sanda ka nga adaywan. Kentap no ad-adda nga o masidag tirik nada ken ka nga inada. Tatang. No di ka pa'y lagnakam, Carlota. Kastoy latan ti pagtangan niyaw, aginggat ingana. Saan kayo anharagsak? Ken kababain kayo laeng iti karubayaw. Taday talangiwat mo ti mangmangagda nga aglalaaw iti naldaw. Tatang. Agbalbaliw ako. Nasaya at launay. Ala, at pinakawan kayo. Kat paliwan yun, timang rugay. Sorry, anak ko, Nakauy-uyong akada kayo. Ngam saanin ang maulit. Basta agtultulnog kayo, ha? Wen nanang. Mala, agsagana kayo tarumar tayo man. Intayo agpasyar. Ipasyar da kayo mamat nga anak mi. Tadi kay kat agigyan latan dito'y balay. Yay! Intayo mamat agaliwaksay. Kan mangan tayo iti restaurant. Yehey! Kayat ko ti mangan iti ice cream. Gumatang tayo, ana. Ay na, kastoy tayo kumakanayon. Day tayo naragsak tayo. Tauray na kurapay lati adda pa nagbiag tayo. Basta naragsak tayo kuma.
Wan alakay, ngamin agbalbaliw akon. Tahos tutay ko na ni tatang apagsasao. Naragsak ti pamilya no agkinkin naawatan dagiti agasawa. Wen bakit? Isu akan hayamtan nga kinkin naawatan. Saan tan nga agapapa? Ket ikariklakay, talagang agbalbaliw akon. Itan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo itaan na adaw iti pagsasaw akunana. Naragsak ti pamilya no agkinkin naawatan dagiti agasawa. Tampok dito'y programa tayo! Kasta na tibiyag! Oh, Ate Cecilia, padiguan kay ti adobo ababoy. Ay na, nagadumot tanday talanda. Una, tapno umdas asidaan nyo asa nga pamilya. Ado ngamin ti linuto. Ay na, agyaman na ka. Katawatam nga roden Ay, katwan ah. Ay na, adamanan si Daan me. Ay, thank you ah. Okay laang. Ala, isublim tulat tanday tamalukong ko Ay, wan ah. Ugasak pa sakbay nga isublek. Ne, nagbanglon dito si Daan, bakit? Ay na, wala kay. Impadigo ni Landa. Kukuha kami ng dito isang malukong asidan, nanay. Ay. Di mo bukudan dayta ah. Ado dayta. Pagbibingayan tayo. Ala, ipasidam latan dayta. Dayta natin ti si Daan ta, bakit? Ay, madi ah. Oy, boying ah. No adda na ima sa sidaan, di mo bukbukudan. Nalawag? Saan lasi ka timangan? Wanan. Malakad din mangan tayo. Lakay. Inton agsweldo ka. Inakmat makitsenda. Tagumatahak man mo titi na imas asidaan. Agrenek tayon to nga agsida. Ay na, ay apo. Nagdagsen gaya, tuloy imot ko. Nagadumot nga may tiginat-gatang ko. Ay, mapuno lakit di tay ref me. Ipakumboy ko man lagay. Oh, Cecilia, nakitsinda ka matgayam. Ay na, nagadumutan day taginat-gatang mo. Napumpuno day tadakkel asan dubag. Ay, kawan ah. Naggulping ako na. Tanarigat ag subli-subli dito'y tiyandaan. Ay ngam siya, umayak la gumatang iti bagas may. Taawan mo tin maisaang may. Alang nga raw, panawan kan dito ya. Tainak ijay paggatangan iti bagas. Ay, huwan ah. Bananak yo. Nakita na anak itiyandaan. Hanggang, nung kaapadigwas iti karne. Naglalaingan nan ngay. Lakay, nakalutong akon. Ingkaya ba nang nagiti anak ta? Tamangan tayo. Wan, bakit? Agore ka. Di mo ka di padiguan dalanda. Saanan? Si Daan tayo kit din. Ne, papay ngay. Padiguan mo't para manam di talinutom. Saanan? Nunatan kumati si Da tayo. Iso, padigwa. Kanayon na kamat apadiguan iti karne. Uray man. Sa nabali tadyak mo't daw-dawatan. Itid naman. Maditi kasta bakit? Padiguan mo't ta kasta kayo lakit nga rod. Nyagpipin na digo. Uray man. Ala, yung kakat ayaman dagiti ubing. Tamangan tayon. Ne, apay ngay. Di ka nagluto iti karne? Urayin sagpamula ko maitinateng. Ay, urayot nga rod apadigwan nakita ni Cecilia iti sidaenda. Amok akar ni ita ti sidaenda. Awan mo't mauray ko. Kaano pa yung pinadiguan na ka iti karne? Ha? Awan mo't ti malagip ko pinadiguan na ka iti karne. Pasig mo't anatang tipadpadigunakan ka. Ha? Ne, unan niya. Ala, agluto ka iti karne. Nakitsinda ka nga rod iti naimas asidain. Di pasangwan na kami mat iti naimas. Alawan, mabiit lang nga rod, tamangi prito ak iti pork chop. Anya, itad mo kanyak dagiti akaws ti ubing landa? Wenlita, tasaanin nga umanay ka dagiti anak ko dagita. Nagpipintas na pa'y lang, Mat. Ngam apay nga ipadawat mo. Alaam kit din, para ka dagiti anak mo. Itad ko kumakin ni Cecilia, sanang, si kalatan ti pang tada. Agyaman ak nga rod
Isupay nga isuot dagiti anak ko. Una, nang runa dagiti bestida. Nagpipintas pa ila dagita. Naumang aminan tay anak ko iti bestida. Ti kayat na itakat pantalon. Iso nga ingatanga ka. Sige. Agyaman ak nga rod, landa. Una, inted ko amin kinilita dagitay kawas dagiti anak ko nagbas si tanda. Sayang matnoy beleng ko. Kat nasaya at Hay, ited ko kumakin ni Cecilia ngam. Sanang, di na matlaam mo ti agsupapak. Anya, di na mo ti agsupapak? Katuan na. Kanayon ko apadigwan iti sidaan. Natang, kan oray karnay. Ngam siyak, di nakpay padiguan mat iti karnay. Nga oray iti maminsan lang. Ha? Iti naminsan, natang laang tilinutok asidaan me. Gaputanam namaak apadiguan nak ni Cecilia. Tanakitak nga main anak ityanda. Ngam ay na, agor urayak lakit din iti ipadiguna anaimas. Ngam awan mag... Anya? Iso ang masurunak. Padpadigwak mat iti karnay. Ngam siyak, dinakpay mapadigwan mat iti karnay. Apay nga men, amang namnama ka, apadigwan na kamot iti karnay. Una, tapadpadigwak nga rod iti karnay. Di kasta kumamat karamidan na. Kunana iti pagsasao, anya. No mangted ka, di ka mang namnama iti supapak na. Ha? Saan na kamot apilpilitin amang padigukan kwa na iti karnay? Ha? Si kamot ti agdisnudo iti kasta nga aramidam. Di namot kidkidawan kan ka saan aya. Ngarod, saan ka amang namnama iti supapak na? Iti kasta, at ado pa'y abindisyon ti sumangbay kan ka. Kasta dayta, landa. Ha? Ay, no kastam laang, mang parnuay ka iti apayo adwa. Kwa? Saan kan nga agpadigo? No mang namnama kamot lang iti supapak na. Tamad iti kasta. Aramid ti awan manak, nakam na ti kasta. Nalabos kayo mo't na. Pudno ti kunak. Saan kan nga agpadigo iti karubam? Ta saan mo't la si pupuso? Ti panangitid mo. Di ka ba sair iti imbagak Cecilia? Apay, imbagak aya nga may napatigwan nak nilanda. Saan akasta? Ti aramidem kat amirisem nga min ati imbagak. Wen amok na. Tadamot panunot ko. Mawatak Wan, maawatam. Ngam di mo kayat nga aramidan. Ngamin, imot ka. Ha? Ammo mapanunutan dayta. Ngam di mo la kayat nga aramidan. Gaputa, imot ka atao, Cecilia. Ne, apay ka dakas tatibagbagam, nana. Adakan ka no tagidaksam. Ngam siyak, kayat ko laang ti makatulong. Imbagakan ka day taabanag, tapno ammom ton ti aramidam, inton sumarunaw. Ano maikan ka? Rumbang matang ammom ti mangtad. Anya? Kastala ti biag, Cecilia. No maikan ka, rumbang laang amangtad kan tumet, kasjay. Kwa? Kasta ti aramidam, tapno awan ti gumurgurakan ka. Ala, yig mo nga rudan tay gatgatangak aso ka. Tay nakagluto, nana. Sige, mabiit laang. Sayang laang ti oras ko ditoy. Manaktak kayo. Ato iti suka. Ay katnudanggam ti balakad ko, nasaya at launay. Ngam no saan, at dalatdakan ka, landa. Lita, pautangan nakman iti sangaribaw. Tada pangaramatak ita. Bayadak to inton agsweldo nila kay ko. Kwa, pasensyakan landa. Ngamin, nagsweldo nila kay ko, ngam imbayad mi iti utang mi. Sangaribo la dyan at da, ngam para iti bagas mi. Ala ka din, Lita. Bayadak to mo lang. Awan at talaga ti maipautang ko ken ka. Sorry, Lita. Imot ka matgayam. Awan pa'y utang mo imbag anakam. Ha? Nakautang akan kay tinaimbag anakam, landa?
Inikan ka iti iti agkakapintas akawas dagiti anak mo. Ita, di mo amo tagsupapak? Anya? Ita tasyak matag kasapulan. Amunak kumamot at tulungan Imbagak matankan ka ti rason. Ngam na dagiti inted mo akawas ti ubing ti makagapo a pagsawan nak iti kasta. Mabitlaang tay nakalaan. Sana bali, tasan pa'y matana aramat. Ha? Urayam tay nakalaan, tay sublikan ka. Kukwam laang! Oh, apay deta supot, Landa. Insubli kanyak nilita. Dagiti inted ko akawas ti ubing. Apay nga insubli na. Insingir ko ngamin dagito'y kankwana. Gapo tadinak pautangan iti sangaribo. Anya? Siyak jay tao ama nagtulong. Ngam no siyak tagkasapulan, awan pa'y makatulong kanyak. Daytan di ibagbagakan ka, Landa. Maditikas ta nga ugalim. Oy, di kan agi padawat pa iti anuan niya ladita na. No isingir mong tumatlang. Masurunak ka, Rod. Imbagak mo't abayadak to inton agsweldo ka. Ngam di nalakit din kayat. Kat, at damat siguro pangaramatan na iti kwartaa. Kan may isa. Saan mat anas kan una iti pangaramatam ko may iti sangaribo. Taidown mo matlang iti hulugam nga alam. Oray man, kasanon ngay no may itan di aglaklako iti hulugan. Di awan pang down ka. Ibabawi mo dya order mo hulugan. Adula amin dayta. Ay saan na? Basta, irimidyok ti pang down ka. Mala, makamu ka. Wow, naimas na italinuto masidan na, Cecilia, bakit? At dapat ang mabisinak itinalangab ko. Wow! Adobo akarni ti bahaboy lakay. Ala, inkamot nga rod padigwan ni Landa, tapno maramanan natin lutom nga adobo. Saanan? Si daon tayo kit din. Maditikas ta bakit? Maditiimot. Tadi na kamot imutan ni Landa. Padigwan na kalata nga oray karne. Iso a padigwan mat Saan nga ro doon? May mayat matlang dahil naragsak kayo nga agkaaruba, bakit? Amom, ada nang nagko chismis may papankan ka. Naimot ka kano. Di mo pa yamot agsupapak. Anya? Iso ano at damat na ipadigom, di padigom mat ni Landa iti karne. Ta iso mater aramida na sana ya. Noon niya ti itid na kin ka, supapakam mat. Bakit? Di mat kahit asawan, apilitam ti mangtad nga uray awan maitad mo. May mayat mat lang daytay amom ti makibagay iti kaarubam. Iti kasta, maliklikan ti apa. Oh, adto'y Landa. Paramanan ka iti linuto kasi daan. Naimas dayta. Adobo akarnit baboy. Ha? Itaman pa'y, Cecilia. Wan, kaya't kamot a paramanan. Oh, awatan mo na. Ay, sige nasayaat mat. Rumbang apadigwan nak takanayon kamot idi apadigwan iti karne. Wan Landa, nulakit di tada maipadigok, paramanan kalata. Takasta ti agkakaaruba, agpipin na digo. Oh, itamang paya pinadigwan na ka ni Cecilia iti karne. Ado siguro ti linuto na. Rumbang laong takanayon kumot idi apadigwan. Iso nga ita, nakaamiri siguro. Ti agkaruba, agpinadigo. Nga may mayat kumano di ka mang namnama apadigwan da kamait. Gapot a pinadigwam ida, tama di ti kasta. No siya, kanayon ko ida apadigwan. Ngam di damat agpadigo, no karni ti si daon da. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na bakit. Nagpadigo ka, di ka mang namnama apadigwan da kamait. Takababayan ti kastang haramid. Agpadigo ka, nagtaod di takaunggam. Sangket nga agururay ka iti supapak na. Lita, alaam dagiti kawas ti ubing. Isublikan ka, tainsublimot ngamin kanya. Ay saanan? Ang mga nuutang ko pa yan na imbaga na akong dayta. Diyak kayat nga awatan dayta. Alaam latan, Lita. Diyak matpasupapakan dayta. Sigurado ka? Amom ngamin Landa. Nagalas ti ugalim. Mangted ka. Ita pagbalinam nga utang ko na imbaga na akam. Saan itan? Nakaamiris akon. Isungarod nga itad kumanin kan kadagito'y akawas ti ubing.
Gaputan nakaamiri sa kon. Yakon agkidaw kan ka, iti supapak na. Ay, Jak pasukatan kan kadag iti abadbado, iti uray anya. Ited ko kan ka, asi pupuso. Oh, Ate Cecilia, padigwan ka iti kukod ti baboy. Inlaok ko iti white beans. Idisok iti lamisaan nyo, ha? Naimas da ito, eh. Sapay, padigwan ka kumamot iti karnit baka. Bulalo. Ay, kat naimas, Ay na. Ay, gayam. Sorry, Ngamin, nagalas ti ugali. Kanayon apadigwan iti karne. Ang pulos, adi ka pinadigwan no karne ti sidaan mi. Uray siyak. Sorry mat, Ngamin, nang namnama aklatan iti supapak ti ipadpadigukken ka. Ngam saan gayam maiparbeng ti kasjay. Ay, unayin ti panunot ko. Kaslaak ubing. Uray syakmat, So, sorry manan, Agpin na diguta. Tagkaruba talakit nga rod. Angam no awan, di pasensya. Ay, katuwan, No adda, pagyamanan. Ngam no awan, pasensya. Landa. Titan gagayem, tinaggibusan, ti may sapay at pakasalitan tayo, anaadaw iti pagsasaw akunana. Numangted ka, ti kamang namnama iti supapak na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ita, nag-flighton ti asawam, Antonia. Rombang kuma nga aginot ka. Tanay, ado ti utang yu arombang nga bayadan yaw. Wala nang, amok ter aramida. Ay, palpalagipan ka lang. Agrigrigat ti anak ko iti adayo a lugar. Iso arumbang at agipatgam dayta. Wala nang, amok dayta. Di kay agdanag, taamok tagimpad. Nasaya at launay. Agkinaawatan ta, no kasta ti arabidam. Naimbag ka pa'y Antonia. Tadonyakan. Adan iti abroad nila kay mo. Agawat ka ni ti dolyar. Una, ay na. Napatgan matlaangan tinabayagan nga arapaap ko, Joan. Ti agbyag ananamay. Imbag ka pa'y. Di ka agdanag. Paranudan kantuan. Wan Agyaman ako na inukasta. Kunakon ka tadinak malipatan. Uray may sa ti karoba, nukaskan ka. Di ka agdanag, Joan. Taparanudan kanto. Lakay, ay na, agyaman aktadan pawit mo. Wen bakit? Kahit bayadam dagiti utang tayo Uray inot, basta maksayan. Lakay, di ka agdanag. Sige. Ingkan to irwar iya bangko. Dakkel agatad dayjay. Dakkel ti sweldok diti Korea. Lakay. Ay na! Makaigamak matlaangan iti dakkel agatad. Sige laang, kaaruba. Mangan kayo laang. Amukat kay talaang amakaraman kayo iti naimas asidaan. Iso amangan kayo lata. Makan tayo. Limpi ko naman. Ipusan tayo at imakan. Wow! Ay, paborito Ipusan nyo lata. Mangan kayo lata. Okay laang kanya. Ngemne Alwadan nyo laang. Amangan numaltutan kayo. Di kay agapura. Saan kayo amaawanan. Di yumat ipadlaw nga italaang amakaraman kayo itinaimas asidaan. Wala kang. Basta tinangag ko abalikas ni Antonia. Ngam saan nga italtalok dagiti mangmangan. Ngam siya. Masurunak iti imbagana. Ngamin, oray kaskasano, makaramraman tayo mo iti naimas asidaan. No, apay ngamin anapan kapayla nakipangan. Katuin awan mo't dakas na ta inimbitar nakmat. O, dinapan kami kadagiti anak ta. Kat nabsug kami
Adapay inyawid mi asidaon. Isu asa anak nga agluto ita iti sidaon tayo. Nalastog ita ni Antonia. Taaddan iji abroad nila kay na. Madimat lang tinalastog bakit? Tawan tinasaya ta pagbanagan na. Addamot paglastog na. Taado itan ti kwarta na. Uray pay. Iswasi ka bakit? Adaman ken awan kwartan. Di kag lasto-lastog, tawan tinasaya ta pagbanagan ti tao alastog. Saan anasaya ti inaramid mo, Antonia? Agasem ta nagpakan kagayam dito'y balayaw, idi nakaawat ka iti pao iti asawam? Anya nga iti dakas na iti dayta. Panagyaman la tinaramid ko nanang. Nakaawatak iti pauit ni Victor. Iso arumbang ngag-blow out Kinalastog daytan. Nagpasikat ka adagusan. Idito ta damol apaw iti asawam dayta. Di mo pailain bayad iti utang yaw. Tapno naksayan kumamad. Nagbayad ako na. Nawadwad timpaw iti asawak. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Saan anasaya at ti kasta arason, Antonia? Imbagak matken ka nga gimpod ka. Ay, makauma kayumat nanang. Ay, gaputa anak ko ti asawam nga agrigrig at iji abroad. Asawak ti anak yo. Iso adi kay ungat nga ungat. Taat adda asyak ti adda karbangan na. Tasyak ti asawa na. Lastog ka talagaan niya. Naglastog ti panagsungsugbat mo. Mala, tapno awan matmakon ko nayo. Ikan kayo iti kwarta. Saan aday tati inayak diti balayaw? No di ka ti umaymanen mang palagipken ka. Gapaw tapasikat ka ataaw. Nalastog ka! Sige lang, uminom tayo. Kakaiso ng ado ti kwarta kita. Tanakaawatak manen iti pawit nila kay ko. Una. Libre ko naman. Ngam kita Antonia, ang mga numaibos ti kwartam. Gusto kong tisaggay sa tayo aboti ti ara. Ay so, sige lang, Joan. Di kagdanan. Siyak lang arutin ti agilibre. Saan mo't asika ti agastos? Sa bagay O sige nga rod, uminom tayo. Agat arak ka simbang peta. Nangilibre nga rod ni Antonia iti inom. Ngam timim-timak laang. Napan kami ija ili, kat ijay kami nagiinom. Maditi kasta nga ramid mo madjuan. Sa nagaputa libre kat gundawayam matan. Idinto ta amumat ang maditer aramidin na. Adamat ngamin makunana no jak sumurot. Saan abali tapal palagi pakmot ni Antonia? Uray pay. Basta saan ka na sumurot pay, no kasta nga awisan na ka. Mga mairaman kanto iti dumteng aparikot da. Parikot? Wen, makikita kon bakit? Addan to dumteng aparikot da a pamilya. Gapo iti kasta nga ramid na. Imbis nga gimpod, ngem saan? Takanayon nga gilibre iti inoan niya laditan. Awan may busti kwartanan o kasta. Anya, babaunan ka dito'y balay da Antonia. Una na. Taada pa'y gaya man babaunan na. Manaw, titangdan mo. 3,000 na na. Ay, marigatan ka nung amin iti trabaho dito'y balay da. Sa dino nga rod ita ti ayan ni Antonia. Rimwarmat na na. Nakapulas. Nagsiksi arim mo rita. Anya? Sige, mangan tayo lang. Ay na, nagpawit manin nila kay ko. Kalpasan na, paspasyerta ito. Swerte kami na nagbali na kayo mo, karubam. Parang kami ang mailibre Okay lang. Aduman ti kwarta. Dunya ka nga minita. Bagay mo One friends, iso asigi lang. Ibusan tayo ti inlasin ko a kwarta. Abos-busan tayo ita. Sige, mga to. Agyaman nak, tanalagip nak nga inawagan, Victor, anak. Kaya't kayo lang matakumustahan, nanang. Damagag ko man inted na Antonia di para kada kayo akwarta. Ha? Nay, apay, adagayam inted mo para kanyak anak ko. Ketuan, inted na ka din nanang. 5,000 dayjay. Imbagak nga ited na kada kayo, tapno at damat igatang yung iti vitamina yung kinitatang. Ay, awan pa'y inted na, anak. Ah, Katjak mo.
no naibusan ti impaw itmo a kwarta. Anya? Adda ka di aramid ti asawak nanang? Gastador ti asawam. Katjak amaw no nakabayadan iti utang yaw. Kaslabak nang ita ti asawam. Kanayon na nga ilibre dagiti gagayem na. Tadjak man amaw, madumatan ti gagayem na. Ha? Saan pa yan nga agtrabaho ijay balayaw, gaputa? Addan babaonan na, nga indala na. Ka 3,000 pesos ti makabulan na. Awan kumaparikot iti dayta anak. Gamay na. Ibusen na ti kwarta. Ipapaay na kadagiti gagayem na. Nana, udno ka di dayta nga ibagbagayo? Inanak. Ken ammom ti ugalig. Siyak jay tao adjak kayat ti mangpadakas iti padak a tao. Nana. Ala, makamu kalatan no anya ti aramidam, Victor. Gaputa sayang laeng ti kwartam. Ayan ti kwarta para kanyak, Antonia. At dagayang 5,000 na para kata kami ng maapay adi mo intad. At dakit di mo? Inawagan nak ti anak ko. Isuayag mo tayo nakon. Ayawan, ulbod day diyang anak yo. Nagalas ka ti ugali mon ana ikamkamang Antonia. Anya? Ha? Asawa nak ni Victor. Iso asyak ti ad-ado ti karbangan na iti kwartana. Tada kami ti pamilya na. Ay, talaga analastog ka anya. Awan pa nagbabain mo kada kami anaganak ti asawam. Gaputaman nakibiyang kayo launay. Ha? Limastog ka talaga nag-abroad ti asawam. Ngam awan tinasaya at apagbanagam no kastamlaang, Antonia. Manipod ita, saan ka napauitan iti kwarta, Antonia? Ninanang lang ti pauitap, taison ti agbay ka dagiti utang po dita. Anya? Ne, apay ngay, saan amabalin ti kasta? Agpaisuman, kan saan dagiti impulong ninanang kanyak, saanen anas kan dayta. Basta ison ti pauitap, kat ipainalangan dagiti kasapulan nyo. Anya? Nga mapay ngay? Awanin pa nagtalagkuken ka. Saan lang ninanang tinakasaritak maipapan iti aramid mo, Antonia? Iso nga awanin ti panagtalagkuken ka. Saan amabalin, Victor? Siyak ti pauitam! Siyak ti asawang! Iso asyak ti pauitam iti kwarta! Pinapanaw kon ti babaunam, Antonia. Awan mo't maipaswildom kan kwanan. No kayat mo ti maadaan iti kwarta agtrabaho ka. Tasan ati kwarta ti anak ko tinamnamaem gaputa pulos adi ka ikan. Nalabas kayo mat nanang? Ay, agtrabaho ka tapno adda kwartam. Kat no maipapan kadagiti anak mo. Siya kon ti makaam mo kadakwada. Basta agtrabaho ka. Ngam no di mo mat kaya ti manggad, addakan ka. Ngam awan ti maitid ko a kwartam. Gaputa kompleto ti gatangag ang masapsapulyo. Agraman bayad ti kuryentiyaw, siya kon ti makamaw. Anya? Awan ti nasaya at apagbanagan ti kwarta nga ipatpatulod ti anak ko, no sika ti mangigam. Maikisap adi na oras, nga awan mat sirsirbe ti nangaramatam. Astalatan at aramidon tabakay. Ang no adapan nakabalin na. Agyan kadatan dagiti apo ko ta. Tapno datan ti mangaywan kadakwada. Wanda alakay, kasta ti pampanunutag. Baybay antan di Antonia, tapno agsapol iti panggadan na. Ay, naglastog day di manugang bang. Kaslabak nang. Agasungay, takanayon na nga ilibre dagiti gagayam na. Ako namlano isot nagbambanog anang guard. Wen nga rod nagalas ti ugali na. Ay, lastog at taaw. Iso ahusto lang ti inaramid ti anak ta. Asikan, ti pauitan na. Kahit sikamatan ti agbayad kadagiti utang na. Kan, sikamatan ti mangidulin iti bangko kadagiti daduma pay akwarta na. Iti kasta, saan naman anaw? Waun lakay, kasta ti aramidag. Kainto nagsubli ni Victor dito Pilipinas, maragsakan taon, tanaurnong ti impat patulod na. Ayawanin, John. Talaga adi na kung pawitan ni Victor. Talaga ada katugangak itan ti pawitan na.
Ay, Ayawanan, may gamakakwarta. bidot mo ngamin talaga, Antonia. Agasom, day talagi libre ka dagiti kagayam mo ti aramidam. Di mo pa yan maaywanan dagiti anak mo. Gaputa ka na yun ti irurwar mo. Madingamin ati kasta. Ay, masurunak iti katugangak a babae. Basol na daytoy. Kanunungak ti katugangam, Antonia. Anya? May sakmot idi nga inliblibrem. Ngam na panunot ko abidot ti isusurot ko. Gaputa pa ng gundaway ti kasjay. Anya? Kan husto ti kuna nilakay ko a pagsasao. Tinalastog a tao, awan na saya at apagbanagan na. Kasta itan ti sawam kanya. Idinto tamay sakamat an nairanod iti kwartak. Iso nga ron nga ibagbagak itan abidot ti isusurot ko idikan ka. Nang runa pa'y taamok adi mo nagbambanugan ti kwartam. Sorry tamay sakmot idi anang gundawa iti panagliblibrem. Ay, kasanuak pa itan. Talagang awan kwartak. Taninanang itan ti pawpaw itan ni Victor. Kat dagiti anak ko, kayat damutan ti agnaed ijay ayanda katukangak. Di agsapol kan iti panggudam, tapno anda kwartam. Saan akayat ni Antonia ti agnaed dito'y balay, Victor? Natangig payla ti asawam. Hay! Lastog talaga. Ngem awan mo't nga rod pag lastog na. Nanang. Addan dito'y dagiti anak yaw. Kat didan kaya ti agnaed di balay yaw. Mala, makamu kayong arodan kadagiti anak ko, nanang. Agtalagak kada kayo. Wan anak. No pa'y kasta saan kumat nga imutan ni Antonia. Gaputa ibagbagak mo't nga umayon makipagnaed diti balay. Tauray sarsarungkaran na la di balay yaw. Ngem di na mo't kayat. Di na kano kayat ti makipagnaed ka na kamay. Taman nakibiyang kami unay. Nanang. Ngem di kagdanag, Victor. Taikak tulat ta iti bagas kad si daon na. Nang runa, no awan pa'y panggadan na. Nanang, pangaasiyo tasaandak nga imutan iti kwarta. Bagas kan si daon laeng ti mabalin ko nga itedken ka, Antonia. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Kasanon dagiti anak ko. Ay, saan aparikot dayta? Ta saan ko idabaybayan? Saan akasken ka amabaybay am ida gaputaday ta agiliblibre kadagiti gagayem mo ti aramidem. Nanang. Agtrabaho ka mat tapno adda kwartam. Tikasked ka alastog a taaw, awan tinasaya at apagbanagan na. Isu atap no agsayaat ka, agtrabaho kan, ket agimped ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti maysapay apakasaritan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalastog a tao, awan tinasayat apagbanagan na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala si Bian!